Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u velikom Gens BL kanalu. Danas ću vam pokazati kako skinuti verziju Minecrafta, pravog Minecrafta, ali nije ko pravi, ali verujte mi, izgleda ko da je pravi i bukvalno ekstra. I sad ću vam pokazati kako da ga skinete. Besplatno, naravno. Ovo je ljudi ovo je moj drugi video sa facecamom, pogledajte prvi, Stickman. Tamo sam nešto pričao s vama i rekao sam da ću nešto u FIFA Mobile s tim klip kad kupujem Ronalda, tako da očekujte taj klip vrlo skoro. I znači, još nešto. I sada, znači, i sad sam provalio kako da bude veći facecam, tako da prvo što treba da uradite, uđete u vašu Play prodavnicu, kucate, ja sad moram ovdje pomeriti Mild Craft, ne morate 2017. Uđete u ovo prvo, instalirate, pogledajte slike. Na slikama izgleda kao da igrica smeće. Da je tako. Igrica je ekstra kad malo bolje zaigrate igrice. I evo sad ću vam pokazati. Ja imam sve ove igrice, imam 17 igrica, plus neke 3 igrice gdje su mi tamo. I evo Mild Craft. I evo ga. Ovdje imate settings. Ovdje imate da igrate sa kime hoćete. Ovo imate da igrate s kime hoćete. Ovo sa nekim napravim server i uđete, imate settings i uđete ovo. Ovo vam je znači i ovdje imate create nev. I evo samo ću nam ovdje spustiti. I evo Nev World. Velika. Evo. I kad ste to uradili, onda evo, samo ovdje sabirete survival creative. I vi ovo, kako ćete survival creative, pokazat ću vam ovako izgleda prvo creative. Mislim, mogu da vam odmah pokažem kako izgleda. Evo, prvo ovo survival. Inače ovako ulazi ko u pravom Minecraftu. Survival je bukvalno isto. Ono što nema hrane, što je ekstra, ali kad se hrani, kad nemate hrane, morate se hraniti i dobijate srce. I vidite, ima svih 10 srca, bukvalno isto ko pravi Minecraft. Ovdje imate armor, imate ovako kako izgledate. I otprilike armor, ne znam da možete to. Evo, samo ovo da vam pokažem.
sad ovako.